Eastern Gram Panchayat Level Multipurpose Cooperative Society Limited (EZPL MCS Limited) की Board of Director members singna sinduna Member Economic Participation Haiba Hiramda Nongmagi Oiba Awareness Program ama ngarang Yairipok Hiramda Pangthokkhre. Awareness Program aduda District Cooperative Officer Thawbal MD Manowar Ali, EZPL MCS Limited की Chairman Haubam Ibo Yaima Singh, Registrar Cooperative Societies Lilongi Assistant Registrar MD Farooq Ahmad Amadi, EZPL MCS Limited की Managing Director MD Akbar Ali na mathang sitna Oiba mitunglen Thawramapu Amadi Akhanaba mitunglen singoina sarukya ki. Society asina koliba Yairipok Khoirom Yairipok Haitroi Pokpi Amadi Kekrudagi lakpa EZPL MCS Limited की member humfurom na sarukya kiba awareness program aduda sarukya kiba wangangloi singna hauzi ki matamda member economic participation haibasi tangai fadaba amani haireduna society asigi chawkha thorang amadi mari leinaba singna piriba tongan ba scheme singi matangda wangang ki si ikoina disika hagni disina maga ID number piraga ikoina ngasi gandam sita kaiguma jokes ko hero ticket ka hero adiga and assam ka hero tugana totwa bombe tuga kano tigia to ko presentation ka hero tiga ko tegi ko jagiga phati har tiga ko se ko to pia ko ikoina mingon ta pesa bitoga pesa bara dutna to na ikoina akapman pasani to mo kilam dia Satu tak, tujuan. Aduh, society dah tahu kali society dah lepas tadi tu, jadi panggil dia. Aduh, society panggil dia. Aduh, society panggil dia. Aduh, situ nanti na, itu lagi rural area, project yang kalau sudah itu lagi pakai di mana, potensi pilih, potensi kalau tu bah, komiti masih macam tu dia. Aduh, komiti tu ram tahu, society tu ram tahu ni bah. Aduh, tapi ikdam se society kita logi tu bah. Situ nanti nas society cina lam lain lagi, ada pergi diesel, petrol di diesel ke siapa? Tapi tu society na mobil kan itu bukan apa, di bawah itu. Ada yang bukan dalam tu dunia ni. Tentu tapi income yang society pada itu ni apa? Ada membership kan dia, tahun tu lah dia ni. Semua bukan macam ni, apa lagi? Situ sebagai lam lain itu tak jadi. World ini, world ini largest storage program हम सुनाई गया तो अमीरी कुछ हम नहीं अब तो इसी अयाम बात खबर लगी अनखतम फमी लम नहीं तो बड़ी लम सी बड़ी तबला अलम कहीं निकाल लिया नमूद तो माँ किसी के लोग बितावा क्योंकि कहीं समुचा बात लेकिन समियाबा हेली लेकिन समियाबा तुम लोग इधर बा क्योंकि स्टोरेज इंटरनेट बा अधिक कोल्ड स्टोरेज इंटरनेट बा ये डेटा खंगा बा